So siyakhumbula ukuthi ngikhulume ngendaba yeingubo zaka Dunusa and no umngani wethu besitshelile ngazo. So kungena omunye umngani wethu wa confessa lento engishoyo ukuthi yena ukhuluma ngento ayaziyo. Ownile uDunusa ubenawo and she's made a lot of money ngendaba yokudayisa ingubo ezamasekeni. And uthi kodwa naye futhi ubezithathela yena. Uthi literally she can attest ukuthi lento engikhulumayo iqiniso and ayizukwenzeka kuwonke umuntu. Angisho ukuthi futhi ungathengi wena kaDunusa just because umuntu othanda ukuthenga khona. Thenga, like izinto ezithile azenzeki kuwonke umuntu, zenzeka kubantu abathile kuphela and for whatever reason uNkulunkulu kuphela owaziyo. Wathi lo sisi lona uthi and then like impilo yakhe nje ishintshile. Uthi useze wayeka ngisho imisebenzi emithathu and imisebenzi yonke imihle in good companies, but nje impilo yakhe there was kuneyingubo nje ayigqokayo yathi makayigqokile khona ethengeka kaDunusa angafeel right. So ningacabanga ukuthi and then ngiya discourage ekutheni nithenga ingubo zokugqoka. Asikhumbuleni ukuthi ingubo zihamba nemoya. Njengoba nje bethi ungaboleki ingubo zabangani bakho, musu ukuboleka izinto zokugqoka kubantu. Njengoba bethi umuntu umngani wakho makaneslumo ungaligqoki ibhande lakhe ngoba leso silumo siza kuwena. I think basobe bekhulumela lonto ukuthi and then clothes do transfer energies. And some clothes, they carry negative energies. Uzoyigqoka into kanti umuntu washona, kade washona and kwakuwumuntu vele omubi onomoya omubi. Uyithathe wena lento uyigqoke. Ngisho ngayiwasha uyiwashe kumanzano sawudo or uyiwashe ngomuthi. But uthola leyo nto leyo carries a certain energy or umnikazi wayo wayilahla ngoba elahla amabhadi. Or uthola ukuthi lowo muntu lowo uthi njalo makagqoke leyo ngubo ethile, uthola ukuthi uyalimala or kwenzeka izinto ezimbi. Wase yayithatha leyo ngubo wayilahla. Wena mawuthatha leyo ngubo leyo uyigqoka, that dress carries the same energy or lelo bluwe or lelo skipa leso. So I'm gonna post a snippet se video yalo sisilo la, not a video actually, le message angibhalele na cause ungibhalele ku Facebook. Ngizoposta nje a snippet khona uzosifundela na uzibonele ukuthi kuhamba kanjani. Nayi ke lelo khuzana le pic isithombe salo sisi la ngibhalele khona. So you can pause the video and ufunde ukuthi ubhale ukuthini, and then uzibonele ukuthi like angikhuluma into yamanga. Mostly all the stories esisuke ngikhuluma ngazo suke sizixoxelwe abangani bethu and basuke besixoxela ngoba befuna ukukhipha kahle iawareness ukuthi abantu bazi ukuthi kukhona into enje. And also just because leyo nto ethila yenzekanga kuwena, it doesn't mean ukuthi ayenzekanga kwabanye abantu. You know what I mean? So zama nje wena ukuthi uthathe what you can take and ushiye ongakwazi ukukushiya kuphela. Siyabonga.